abasaramu bo muzigiti gwa Hoyuma town Moscow mu rembo rwa Hoyuma bimukize busiyentaro ahabwe by'ubwiga bw'abusaramu aba bakire bariko bambe bahandiko bikoreka ku imamu wo muzigito gusoyibwa Ntegeka karemerwa gukora imbarira hamwe no kukwata ibintu by'abusaramu akabihindura ebi Ntegeka ko y'urwano hayiciro wa RCC wo rembo rwa Hoyuma Badru Mugabi ogunuko kushuka abasirikara heru hamwe no munda yo muzigiti rero ntungiro esimu kuruga wa imamu wo muzigiti gwa town mosque nagamba abantu batakumanya barumbiro muzigiti gwe kandi bachwa makofuro batahamu kyonka tusangira twina he baruhezi kuruga wa mufti zikuragira district card sobole kubana mugara harubaju akome imamu ndi habo kubawe akakomwa yafoka deputy district card kandi security byongere kubana etunga nti akalemera mu ntebe yalinka imamu kandi yasigara atwere responsibility ya district card bwanyuma bagizero horchiko rwaho naho munda yo muzigiti niko bamumbebembeza b'ubusiramu kugamba ngo imama banza rugaho bw'imamu rero bacondoze Sheikh Swahib Adam Ntegeka is not the first imam. This mosque was there even before. Kara nakara kandi gwina minutes ezili yokuli kandi gwa reportingaga muri gindi aba imamu abali kuli omu office files are there, minutes are there. Bimu mu bintu byakorwaga in our constitution the mosque grows a budget. It is taken to the county, then the county gives it to the district chair, to the district council to approve, which was being done, but in this era it's not being done. Muntu n'abagenzi be abake ebintu byene bya Imamu Swahib Adam Ntegeka n'abagenzi babake ebintu byabayiri by'obusiramu balifora byabo nka individuals. Ejo nicho kitirize bamaamuma bebakwebembera bona kwesherere enduro wa distrikali yatuhikyaho ensongezo twachwamu twagamba leka tuyije nituhikiriza ekihandiko kya His Eminence the Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ekiyahayire distrikali na mugamba yemereze imamu ogo habo butakora kurungi we imamu Ntegeka nagira ngo ariyo narwana sababara kwenda kwibe by'ubwiga bw'ubusiramu kandi ngo bari yo mukote n'umusabo cyangwa ngo kishaka kuciro Rwanda ko mu ofisi y'ibintu kwa ofisi yo ikeke ngo bibaye kuri banko ibeye ngayo ala usange kile tukatona kikare isikali wasikira y'abantu akole kweruya kila kumani wa kimilio 10 emisho aloti ina ekusasure emisho ya kampuni za abantu halo kila kitu factory halo wewe substation halo sabuki halo babudamo kutoka tini na mbele opasante kwa wakati emisho abata kuzeni omuzigiti ogonko omuzigiti gwine ensonga za accountability na transparency hamuna maladministration rundi obwebembezi niho abantu abakusalira mbakutura imamu baititwe obutubulu junanze obwaitu bwicha hili yona bagituza tuzira benyine hata bebembezi ba mulingo ogwo musaba muhabuze irwar muziri mu health center likajyankanwa ya nankiri ebita obabyahoire ebiskura byona bakabitwara waje atuleke bita ebirware ebiringa chokana kweto mbatu ngumurunge ali murungi wa mulingo kyo. Once you sit down and start discussing ensonga z'ubugayo owakusasa watakusasa ensonga z'ubugayo kyonka it seems a team yabayireho enkuru niyo kona garuka hano kyonka tebakwijja ngo bagondeza obusiramu ebintu ebirungi bakujja bayine bigendera bindi bibeserekeremu barole ngu esente zikuganzona bazitwayire ogutumurundo gwo kubanza abasiramu aba barukutenga rutaro ubwo barukurwanda by'ubwiga bw'ubusiramu eberumwe amaduka hamwe n'ishomero amakuru agagashakwa Ambrose Nwagaba Katota.